stoka. Ali to znaš koliko je bilo obala? Pa upali tamo usta, stomakom, biciklo tižu dolje, on udari stomakom. I prsti mu dva treve. Možda malo umro ovdje. A ova ovdje kuća što je jedan Ibrahim. On ga sreće, on vidi gore će se... Edo, ova snimak noći da spustiš na aparat. Ovu I krivinu. da obeležiš mene, da prebaciš kod mene. Ovu krivinu snimi, ovu. Ovu krivinu, jel? Ove jesike, gledaj kako su pravi jedan. Ove drva, to je bijela. Napišeš na snimku, To je jesika. na snimku napišeš Edo, pozdrav iz Malih Lukana. Poštovanje. Pa da pošaljemo šabanku. Poslaćemo tamo. Snime već crvenke ovdje. Pa je. Vozi isto jesike, ja vežem. Vozi ti slobodno. Ove crvene si snimio. Znaš kad bi okrenuo gore malo ono. Nije ni več. Pozdrav iz Malih Lukara. Hoćete biti pre istorijsku. Bajramske svečanosti. Malo Lukare u pripremi za sneg. Pa ti jedan poslan, taj Ibrahim vidi Hazdala. Šabanovog vrata. I onamo Rodom ispod Bijeda. čisti, mali, rekao ja sam. Ali ga on poznao gdje pati, kako ne računi. Poznao ga, on nije mogao da rekne. A ne ići tam, labatijan što je mene bio je doma. To je doma me ubiviće, ne znam da me ubiviće. Po nogama. Dobro, to Onda što mu pa. bio mu gore ništa, no po nogama pa nije više. Da ti dan danas zebu. Može. Kad on potpriča, to bahte, ali mu fadilino dijete, kao. Jarno išao slučaj, gdje je tamo po mjesto vod. Kako ne